Ikishaka David cyangwa se uwamamaye nka Davis D ubari mu maboko y'ubugenzacyaha RIB nyuma yuko si Davis D wenyine n'uwitwa Ngabo Richard cyangwa se uzwi ku izina rya Kevin Kade aba bombi Yes, nizere ko mumeze neza, reka nongere mbaye kaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi, nongera mbifuriza kuyigomeza kugubwa neza ndetse no gukomeza kugira ibihe bimeze neza. Mbifurize rero gukomeza kugubwa neza muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'uru Rwanda rwacu dutuyemo rw'imisozi igihumbi, ndetse nawe uherereye muri Amerika, Aziya, Afrika yose muri rusange. Reka nkomeze kukwifuriza kugubwa neza kandi no kugomeza kugira ibihe byiza byuzuye umunezero. Yes, nk'ibisanzwe ni Yawe TV, ngewe ndi Nyawe, icyo ngusaba no gukanda kuri subscribe nimba utarayikora, ndetse unigire hirya gatonyo kandi kukazogera ubundi ubashe kubona amakuru menshi agiye atandukanye ndetse ibyamamare bigiye bitandukanye. Nyuma ya J Polly hakurikiyeho witwa Kevin Kade na Davis D, aba bose n'abahanzi. Wenda kuri J Polly we murabizi yuko polisi yamaze kumwerekana nk'umwe mu bahanzi bafashwe akekwaho cyangwa se yarenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, akaza gufatanwa hamwe n'abantu barenga 12 mu rugo rwiwe, bavuga yuko barenze nyine ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Nyikiraho ku cyorezo cya COVID-19 mwaka byaramwereka nongere mbasabe ngo dukomeze kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, twirinda kuba twagwa muri tumwe mu birori bigiye bitandukanye cyangwa muri bimwe mu makosa atandukanye no kwirinda COVID-19. Uyu rero J Polly bivuga yuko yamufatanye bimwe cyangwa se polisi ivuga yuko yamufatanye muri bimwe mu biyobyabwenge ndetse no muri bimwe byongera ubushake cyangwa mu gutera akabariro. Bivugwa yuko nyine to yihangane, nta mugabo udafungwa, buryo baravuga ngo umugabo mbwaseka imbohe, nago namuseka cyangwa se ngo nawo mu blaming. Ibi ni ibintu bishobora kubaha, ariko sinagenda nababwiye ngo mukomeze kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Rero ikinteye kuvuga ngo reka mfate mikro yanjye mbabwire ni breaking news. Ni amakuru nyesha igihe.com avuga yuko Ikishaka David cyangwa se uwamamaye nka Davis D ubari mu maboko y'ubugenzacyaha RIB nyuma yuko si Davis D wenyine n'uwitwa Ngabo Richard cyangwa se uzwi ku izina rya Kevin Kade aba bombi na bahanzi bamaze kwamamara hano mu Rwanda. Murabizi ko na Davis D muri iki cyumweru cyangwa se mu minsi ishize aherutse gusohora indirimbo nshyashya, ndetse ni umuhanzi Kevin Kade nawe murabizi ko ni umuhanzi ukizamuka ukiri na mutonya rwose, wari ubirimo neza ibintu bimeze neza. Gusa amakuru si meza habe na gato, si meza habe namba, si meza kuri aba basore bombi. Ryaba ari ryo herezo ry'umuziki wabo baramutse bahamwe n'ibyaha bashinjwa. Bivugwa yuko Davis D, Richard ariwe Kevin Kade bafashe umwana w'umukobwa utagejeje imyaka 18 bakamufata ku ngufu cyangwa se bakamusambanya ku ngufu, bafatanyije n'uwafotoraga witwa Habimana Thierry. Iki cyaha bagikoze ku matariki agiye atandukanye. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga yuko Davis D, Kevin Kade n'uyu Habimana bafatanyije iki cyaha cyo gusambanya uyu mwana w'umukobwa. Aba bombi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB buvuga yuko ibi babikoze ku matariki agiye atandukanye. Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021, ndetse no ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kane. Aba bombi aribwo batawe muri yombi bagiye batandukanye, kandi ibi byaha bagiye babikora ku matariki agiye atandukanye. Icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa cyakozwe ku itariki ya 18 ndetse no ku itariki ya 19 Mata muri uyu mwaka turimo 2021, bikorerwa muri imwe muri hoteli hano i Kigali. Bivuga yuko uyu Thierry yari yatumiye umwana w'umukobwa yuko agomba kuza mu isabukuru yiwe cyangwa se mu birori byizihiza isabukuru, batashatse kuvuga nyirayo uwo ari we. Uyu mwana akaza gukorerwa iri hohoterwa. Bivuze yuko tukiraho Kevin Kade we ntibavuga icyo ari gushinjwa, gusa nawe ari mu bufatanyacyaha cyo kuba uyu mwana w'umukobwa yarafashwe ku ngufu. Reka nsimbuke gato. Bivugwa yuko
iki cyaha kiramutse kibahamye, igitabo cy'amategeko gihana ibyaha mu Rwanda giteganya yuko iki cyaha cyo gusambanya ku gahato cyangwa gusambanya umwana utujuje imyaka 18 ahanishwa ingingo y'133 ry'itegeko ku ngingo yaryo ya 68 akitso rya 2018 ryo kuwa 30 Mata riteganya yuko umuntu wasambanyije umwana binyuranyije n'amategeko cyangwa se umwana utujuje imyaka 18 akatirwa hagati y'imyaka 20 ndetse bitanarenze akagezwa ku gifungo cy'imyaka 25. Mama yake ni mama. Aba bahanzi bombi uko ari babiri, iki cyaha kiramutse kibahamye, mbisubiremo, no guhanishwa igifungo cy'imyaka 20 cyangwa se imyaka 25. Bivuga yuko umuhanzi Kevin Kade, muramuzi, n'umuhanzi ukizamuka. Davis D, murabizi yagiye avugwa mu minsi yashize yuko ari umuhanzi waryamanye n'umukobwa akaza kumutera inda ntiyabasha kurera umwana, ariko ibi byaje kugaragara yuko ari ibintu byari byapanzwe kugira ngo indirimbo yiwe ipromotingwe, ariko iby'uyu munsi byo uyu musore araza kubicika. Reka tubasengere, nkomeje gushishikariza abantu mwuka byaramwe, abana b'abakobwa batuye mu mujyi wa Kigali umubona agenda ari mukuru, ukabona ikibuno hirya, ukabona ibere hirya no hino, ukagira ngo ni umuntu ukuze, kumbe ari abana. Twirinde rero yuko nawe ushobora kuba wagwa muri iki cyaha cyangwa se kuba wahanirwa kuryamana n'umukobwa utujije imyaka kandi ubibona. Gusa comment nyinshi zigenda zivuga ati iri tegeko rihinduke, iri tegeko rihinduke, ariko natwe duhinduke mu myumvire, turebe nimba kuko aba bana twakomeza kubirinda, ariko nta mugabo utagwa mu cyaha. Ariko simbashishikariza ngo mukomeze mubikore cyangwa ngo mubikore, ahubwo icyo mbasaba ni ukwirinda. Uyu muhanzi Davis D, hari abantu wenda bashobora kuba bamwumvishije uyu munsi indirimbo Ifarashi, murayizi, ni indirimbo yagiye ica ibintu. Indirimbo Mikoro murayizi, ni indirimbo z'uyu mugabo Davis D. We ni icyamamare, amaze igihe kinini mu muziki nyarwanda. Uyu mugabo Kevin Kade we aracyari umuhanzi ukizamuka. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB burasaba abanyarwanda muri rusange yuko nta muntu n'umwe ruzigera rwihanganira ku muntu uzaba wakoze iki cyaha cyo gufata umwana w'umukobwa ku ngufu, yaba yizanye ku bushake bakagufata uri kumwe n'uyu mwana w'umukobwa atarengeje imyaka, bazagukanira urugukwiye. Bakomeje bavuga yuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangirwa Thierry avuga yemeje ko ananabishimangira yuko aba bombi babajyanye muri laboratoire itanga serivisi z'ibimenyetso byifashishwa mu ikoranabuhanga kugira ngo bamenye koko nimba iki cyaha cyarakozwe. Nibasanga iki cyaha cyarakozwe, aba bagabo nyine barabakanira urubakwiye kandi barabahana. Nibasanga ntacyo bakoze, barafungurwa. Uyu gafotozi we Habimana bikekwa ko ari nawe wakoze iki cyaha, nagihamwa baramukanira umukwiye. Aba bombi tuzamenyeshwa, RIB izatumenyesha ibyo bazabashinjwa cyangwa se ibihano bazabagenera. Reka tubasabire ku Mana kugira ngo iki cyaha bagihonoka amahoro, ariko nabo ndakeka hari byinshi baza kuba bigiyemo. Dukomeze twirinde COVID-19, dukomeze dushyigikire umwana w'umukobwa, ndetse twirinde kugwa muri ibi byaha bigiye bitandukanye byo gusambanya abana batujuje imyaka 18. Iyi ni Yawe TV, ngewe ndi Yawe. Dusabire Davis D, dusabire Kevin Kade, dusabire n'uyu mugabo. Ariko namwe bana b'abakobwa mwirinde kwinjira mu nzu z'abajama. Mwige nimba utujuje imyaka, ihangana igihe kizagera. Ibi bintu uzabikora witonze kandi umeze neza, udataye abantu mu kagozi. Iyi ni Yawe TV, icyo ngusaba no gukanda subscribe, ukore like, ukore share ndetse ukore na comment.
nimba ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe utugane turakwamamariza. Niba ukeneye kandi yuko twavugana urajya kuri Instagram ya Yawe TV nabwo udufollowinge ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Njyewe nari Emi Nyawe, Imana ikomeze kubaha umugisha, turabakunda.